like and subscribe. They all thought I wouldn't make it. They all think that you're faking, but seeing ain't believing. I know now. I take all your stupid, burn it as my fuel, yeah. 'Cause we're running out of time, so I'm gonna make it mine. Chosen one, I'm not the one to underestimate. I want the throne out on the crush, obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades. Duka kewe tanyakan Alis. Kumaha ini? Kasih Ois. Yang mah jadi penasaran akang. Wah, saya tanya nama. Jangan bingung. Ois tanyakan bro. Oh iya tuh. Wah, jadikan apa? Ya, mundur. Udah dapat nyai. Rolling. Action. Pokoknya matain kewe tanyakan. Agak jauh kena eta ketemu. Udah dieu beta gitu. Gejluk. Bahasa dari kayak gejluk. Akhirnya kasih aduan mau kalah. Rolling action. Tanya pokoknya mah kewe tanyakan ke Alis. Kasih Ois. Yo. Rolling. Rolling. Action. Nah, ini ayeuna wadahna geus dipasang, wayana cuma kudu dieusian. Nyala engke kunyai di usian lah. Jadi dicokotanana ku petugas ronda ieu teh. Teh alus kieu. Ah, meujeul lah sakitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Noise Martin dan Noise Barlita. Nih di sini kita akan siap-siap untuk syuting. Nih, Ubed make up sendiri tuh. Ubed make up sendiri. Mau syuting. Gak ada yang make upin. Gak ada yang make upin nih. Gimana? Aduh, asistennya lagi sibuk. Jadi make upinnya sendiri ya. Sedih. Sedih sekali. Mau di make upin sama ini nggak bisa. Arek di make upan. Kita siap-siap mau syuting ya. Tunggu nyikoret berapa? 12. Umur mudah rezekina. Sebelum syuting hari jak. Amin, amin, amin. Wah, banyak langsung weh. Mau nggak? Wadit kasuman. Ya, foto. Lensa. Aduh. Buru-buru lewehkeun heula besok, lewehkeun heula. Coknya gaplokan heula. Wadit naik. Emang dia duduk didinya? Duduk. Ini mah apa? Cocok anjing. Tuh, kembali. Anjing, ini mah apa itu cocokan? Dulunya dong. Cut. Stop. Cut. Siap. Scene terakhir. Tekonya ya jelas. Teko lah tuh lah, pasang properti. Si Ibro. Bro, kunon ngumput bro. Erakeun. Di 13 kan guguran. Salakin aja mau. Jadi randan.
Auman. Coba. Tuh. Bet. Bet. Bet salam atuh Bet. Kapten. Bet. Hai buat para fans Ubed. Sekarang lagi pada syuting di Koret ya. Yang penasaran sama episode 11 ya, tunggu ya, saksikan nanti episode 11. Bakal seru banget. Isi Dede. Ya, dah. Nih komen anyar. Enggak mau. Pemain anyar kayak tunggu di Nyikoret 20. Di Nyikoret 20. Beresnya. PRT. Parete mah. PRT. Nyi ambekan we. Nyai teh benar-benar capek. Salam heula atuh Nyi. Salam ya buat fan Nyikoret, ditunggu tayangnya Nyikoret 11. Pokoknya dijamin ngakak, Bakal dijamin seru banget. pokoknya seru dari Nyikoret 10 ya. Ditunggu tayangnya. Syutingna. Capek. Yang ngiti. Syuting Nyikoret episode 11 bakal rame. Tunggu ya guys. Ya guys, bakal rame seru banget. Pokoknya nama terpesona, aku terpesona melihat si Nyai. Wah, ta artis. Proses editing. Bukan mah nyai ngontrol gue. Nggak boleh bos syuting nama. Aku mana? Nanti habis syuting. Habis syuting. nanti habisin. Surabi haneut. Hanya pakai etanya, pakai daun jatinya. Daun jati tang, salam ada. Anui. Ekspresi awal. Awas jiwa hilang. Oke, ramaikan. Siap kalian pegang, yuk action. Oh, kayak ada orang kawin kan banyak. Saha ieu? Nyai Ubed. Saha coba saha. Popon. Sok coba sok saha eta sebutkeun. Ni Ona. Ya, Ona. Gening bener itu si Ona. Bila mana gitu hadir. Terus dia mah kocok dewe dong kocok. Tapi kan geus maya nya Ona. Ye, kan jila nawer gitu hadir ke Mbak Emol apaleun. Geus we kocok deui. Kocok mah atuh bu RT ieu. Lagu ibu-ibu kumaha ragemna we lah. Setuju. Ini mau diambil suara nih yang kuat. Mulai berarti gerakan yang kuat. Ya, lamun sekarang apa? Dah. Salah apa nunggu mesti gerak. Tapi itu di sana cepat laun gitu. Karena suara yang dipakai pertama. Oh, kalian siap. Action. Sok aya nama urang kawitan we nya, urang kawitan. Ya, setelah siap puragan. Ji. Puragan. Siap. Puragan tangan nya. Cair atuh. Dijepit ku curug nu hiji tang ieu. Hanya penggelas. Toh, pur. Banyak tangan apa namanya? Tah gitu. Siap. Action. Biarkan Serina. Seru banget guys. Sangat seru. Iya, mau masalah ya.
iklan. Yuk pembawa maling. Outframe. Mundur detik. Wali. Ya, roll, action. I kill my fill 3 times a day. These ethanol fumes won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about round when it's past two. Reach a glass, do no. You don't gotta fight alone. Kuat. Kalian mau malah di video kan? You don't gotta fight alone. Malah areureun. Minum dulu Aqualepios biar segar dulu pi. Rambutan boleh, baru rambutan umum memang. Tah ieu tah rambutanna beureum tah. Everyone's seen death in their dreams.